Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
Satu, dua, Ya bebas, ayo. 1, 2, 3. kita lagi. 1, 2. Kenapa nakalandian doang? Bagus jadi. Ya, makasih Beb ya. Nanti Kak. Setelah perdana dari kami Anda. Waktu mau sekarang atau nanti? Jilbab putih mas.
Iso apa ora? Lo kalau duduk aja bayar lo Bu. Ya saya minta bayaran. Berdiri dong biar semuanya lihat ya. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Masa nyanyi ndelik? Heeh. Iki wong kota basa Jawa Mas, belajaran. Lek ngono enggak buat ibunya sudah mengembangkan lagu kesayangannya. Kayak ini lanjut kembali.
Ya, satu tumbang rapian ya, persembahan dari kami tentunya bersama Pak Eri. Kita ada Bang Asran Aswiranda. Mau nanya Bang, Aswiranda beneran ya? Bukan nama cewek ya? Siapa tuh nama istrinya? Iya, mau nanya Bang, sesat nggak tadi? Enggak, lurus aja ya jalannya ya. Iya, berarti saya yang sesat tadi. Sebenarnya nggak sesat ya. Saya kira manggilnya tadi Bang. Ternyata terus, iya. Takutnya tembus ke jahat tadi ya. Iya. Luar biasa, hari ini merasa ke Bendang Raya saya terlambat. Ya masih bersama Ayu Perdana Musik, tentunya masih dikasih tembang Arabian. Bikin buka fitret ya. Ayo Perdana Musik. Asyik. Hey, yang bareng. Ayo deh, asik. Jangan goyang jempolnya Jamas. Ayo di ujung situ. Goyang. Janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan Ya kan lanjut kembali bersama Ayu Perdana Musik. Masih. Urip kari palo lila talakani boleh janjimu jebule sumpahmu usah dikuku. Iya, siapa tahu ada yang mau nyumbang lagu ya bisa di sini. Betul, dengar kita sudah. Yang ini dulu lah, punya kita dulu. Belum. Sudah, sekali. Oke.
Bisa goyang di depan. Selanjutnya kami panggilkan kepada Mbak Norma untuk menyanyikan lagu kesayangannya. Monggo Mbak Norma. Ini biduan kita juga yang lama, tapi mereka beliau sudah Dapat dikit. 1, 2, 3.
bayar kalau dia gratis. Bayar aja. Apa lagi? Sudah? Hah? Matahari. Laut ya, matahari situ. Awet memang. Satu, dua, tiga. Lagi bebas. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua. Orang benar dalam. Nela Karisma. Yeay. Star Nada. Oasis Time. Yuk.
Mr. Doni. Kok kebangetan sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro ati iki tambarno karo tanggul latihan. Soleh wes soleh gantimu, wes ra kacok aku. Mergo wes tau suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya buka yen wis tak wanti-wanti aja ngasih lali tapi kenyataannya pergi. Tapi malam lencengi dalam malam tutui dalane metu kono belok kiri lurus wae rasanya wang sepion musing marai hati tambah berbani. Suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah biyen wis tak wanti-wanti aja sampe lali tapi kenyataannya pergi. Tapi malam lencengi dalam malam tak tutuli.
Video Laras Campur Sari Bapak Widodo. Mantap. Mantap. Sip. Video Laras ya. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali Mas Ganden, pada tak susul lo ya. seperti dahulu. Sarjono. Aku juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak yang mau jawab salam, mudah-mudahan masuk surga ya. Amin. Oke, baik, hadirin berbahagia. Di sini mudah kelanya ya. Ya, betul sekarang kita ada Bang Aslan. Gimana Bang Aslan? Minum dulu. Anda tunjukkan bitnya. Enggak nanggung-nanggung ya. Dibelikan 1 dos. Mulai mineralnya ya. Udah dari sana. Belok kiri tadi. Pokoknya muat. Ya, muat tak segala.
dua mempelai ya. Kita hadirkan kembali untuk Anda sambil menunggu di antara Anda yang bergabung bersama Mbak Ada Leni Jawahar, masih bersama Ayu Perlana. Oke, habis ini nah. Terima kasih buat Bang Bayu. Gimana Bang Bayu? Ini kayaknya penyanyi nih kayaknya. Ada. Ini baju hitam. Yang baju hitam. Baju hitam. Baju Bisa nyanyi Bu, yang bisa nyanyi ya? biru kayak hitam. Ayo. Ayo.